hariho bariko baratwigisha bavuze ibyo ndada yakunda ko yakunda yankakagaye kandi atagira ubwoba kandi yakunda ko basabika. Je hari ikintu cashikiye mu biheze kuva mu biheze kwa gatanu biheze uyu perezida wa PEI twari kumwe Arusha abantu mu barezi Arusha i Dar es Salaam inama y'imigambi twari ngomba kugenda rero ndasoba ndaraba ubutumire baduhaye cyasanga tuzogenda batugaburire baturyamike hamwe nawo ugenda ugasesa amagi y'abandi ndashobora kuyarya. Ndiyumvira ati none ko hari umuyamambarira ko umuntu agiye agasaba amadevise bayamuha yanyiwe mubo natijya mbwira umugenzi ati jya ko n'umufrode barayamakwe bize bibe bayanime canandika bikenewe byose bijya bamwitwa banko ndandicyo yirongoye ati yashashero bidodo bya soanya frode impamvu nayo nzi ko bayampariye kuvuga ngo soanya frode uba kugira ngo dufise konte n'ijya banki no tubitsa amahera yiwacu namatinya kubahwa kwirugendo nzogira nashaka umpe amahera nazo shuri kuba unshitse hanze. Icyantangaje rero ntiyanyishuye nanditse iketegezo yishura abakozi b'abanyagihugu buhinga cyangwa ndabucamo ntiyanyishura ndamutelefone amupira ko message ndamwandikiye message yakwisoma yamubika telefone nagomba rero ndamwibutse ko ijya banki atari ya CNDD-FDD kubera abasendede yabambona barayo umenga nayi wabo ariyo bavuze ati nukwanka agasuzuguro byo nagasuzuguro niyo mpamvu rero nzira guhemuka byose ibintu bibabaje cyane aho kubona abarundi badafatwa kimwe ibyo nibyo ndadayibekiyo yari yaranse ko bose tuzwa kungana ariko umurongo yibanki yavuze ati banko batiwe ntayibonka naye abagumye banga mugabo ngira ngo abishejwe ngira ngo bazomwanura ngira baza kuvyumva kabo twabateye.